ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз дидори шумо албатта ки хеле шод ҳастам ва шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо моро ҳамроҳӣ карда истодаед. ози мо анамхе хона рафтестем, бегаҳ шид. ози ирӯз ба раҳи калон рафтем. тарафда бо якчанд магазино ҳастай байни домо катине неми раҳи калон кати тарафи хона рафтестем. ина марҳамат касое ки аз тарафҳои намин ваини гарадокаю аз тарафҳои мисол гипраземай тамошо кунед, ҷои як гӯшаи ватана. хулоса ози мо барои чӣ сабаб рафтестем раҳи калон кати? Барое ки мо бояд ози йогурт гирем, бо наёфтестем йогурти банка. барои осияшон бояд гирем. барои ҳаваи тарафтестем. иҷада бо якчанд магазини дигаям ҳастай. аз иҷа ёбем агар мехарем, баъд мерем хона. ина иҷа бинед, иҷа ҷои светояй, баъзаи светояй намедонам, ам хеле ҷошай. пешша бинед ҳама вай кардагиай, гулкориву дарахткорӣ кардагиай. хулоса нами хеле ҷада ошхонаҳо кор кардестиян. ино маҳкам будан, ҳозир кор кардестиян баъди рамазон. ҳозир поёнтар ки рафтем, бо ма шумода нишон метам чӣ навигарияй дар гирду атроф, чӣ ваияй навсозияй. иҷа пеши магазини орзу омадагем. магазина ҳама медонаву шахсое ки мисол аз тарафҳои амиваини гарадокан медонаи пеша бинед чихе хушрӯ кардиян. хуҷаинам рафт пурсиданӣ барои йогурт. ина иҷора бинед чихе гул кардиян, пешаш хушрӯ кардиян. ана поёнда иҷада ҷои сабзаводу меваги кушодиян падвал. ана тарафта бо ҳар намуд хурданиҳо, сих кабобу дигару дигар чизо фурӯхта мешавад. ҳозина ки маҳкаман. ана ин магазин боло худаш. мо бисёртар раҳи дига кати ки меоем магазин дер медроем. хулоса наёфт чӣ йогурт. ана дӯстони азиз, мо ай магазини дига ёфтем йогурта. и дафъаш йогурти чӣ наёфтем. йогурте ки фақат мегирифтем банка Файзи Расул айвай наёфтему. ана и офтобак янамуд будай дар магазини поён. хулоса нархи офтобак 11 сомон. клубники фирмаи пешсаф. ҳозир мебинем чӣ хеле чӣ хеле нест. баъд бо ма гап мезанам, кӯдак битиём бинам ко анамхе 11 сомон ами банкаи 1 литраш. Файзи Расула мо 12 сомонӣ мегирифтем. ваям ҳар намудош ҳастаю. ин намуда нав дидестем, нав гирифтестем. иҷада ози барои чигум шом, барои ифтор чӣ кардестем. ма авқот кардам. авқоти тухмӣ анамхе падлива. хонаи мода бисёр гудако макарона нағз мебинанд. баъд барои ҳаваи намхе авқоча шурбочаша ҷудогона мекунем, ғафсако донадор. баъд чиша боша макаронша ҷудогона мепазем, медӯшонем. баъд касе хоҳа макарон кати мехӯра, касе нахоҳа не. хулоса амхе мо авқота ҳеҷ вақт макарон намеандозем, фақат анамхе ҷудогона медӯшонем. кӯдакои мо беҳад нағз мебинанд ами макарона. барои мо ма бисёр мехарам, ҳар намуд дарӯзакиву дигару спиралкаву дигар иҷада боша не дарӯзакиша ҷӯшондем, ранги лагман меояд. баъд ози авқот якҷоя мекунем, чакаву дигарош мешавад. наҳорӣ гуфтестам, бахшиш ифтор. хулоса амхе хӯроки шом дар анамин гармӣ бечака намеша. рости гап. ана дӯстони азиз, ма иҷаи паплиноро гуфтам шумо да нишон диҳам. и паплина ма ози шушта будам, ҳардаша овда тар када будам и материаллора барои дӯзанда бурдан. ози ҳамсоя дӯзанда ки ҳаст ҳавайда мебару метиям. и паплина ма барои хуштоманам мо бозоро як моҳ пеш ки ҳуй буд корвон. ҳамон вақт якта худамда харида будам, якта хуштоманамда ма ай хидмат духтам. хуштоманам боша вақте мефаҳмид ами касалот Тоҷикистон омаду ами хеле раҳо маҳкам шуд бозоро.
هم خیلی زیق شید راستی که نمیکنم گفت کرده آزی اینی کرده کنی من نیست گفته زیق شیدنم خیلی موندن شکفته نبردن. بعد امروز با ما چی کردم برای کودکو پاپلین گفتم ایره گرفتم دیدم که همجا استودگی یک بارا گرفتم آوده ترش کردم تو میبرم میتیم دوزنده ده بدوزه این ایره باشه راستی بزرگی محکمن کودکو уже علاقه گرمی کشیدگی کودکو یگون چیزی تنگ ندارن اصولاشون بسیارش مایده شدگی یگون جو نیست که مثل خری برای خانه پوشک مثل گشتن هوای ازی دوری چی را دیدیم چی خیلی میگن صندوقی بی را دیدیم خیلی پاپلینی تونکه که خوشو یفتم ایره ما بوده تر کردم ازی دخترک همسایه دوزنده میبرم میسپرم 3 متره هر سشته میگم یگون خیلی کرتچه دوزید هر سشته کرتچه دوزید چی کنن برای خونه پوشان در دوری خونه بسیار سلقینک چی خیلی همی پاپلین پختگیش نغزای برای کودکو خلاصه همی خیلی همی نمود پاپلین یفتم ای درونی صندوق 3 متر هر سشته پارسال میشید امسال اکنون نمیدونم 3 متر میشه و نمیشه هر سشته کرده یکو خیلی کریستیانکه یکو خیلی آسان پوشک میفوره گب زنم بدوزه دوزنده که کودکا در خانه نمیخواه دمی گرمی و پوشن رو راحت کنن. درستی من مگزین در بعضا لباس ها میارم برای فروش لباس های روسی هم میبینن اگر ویش پاپلین باشه میخرن ماتریالش ایجا شوای دوستانی عزیز بیرون نبینید ساعت 1 شوای و صبری آب میخورم گفته خیست هوای آب دادم با بیرون برومدم بالکنچه به حد هوا گرمی بوغای خونه تماما روزانه گرمه وزی باشه بالکنچه برومدم چقدر هوای فورم چقدر شمولک خشرو همین قشلاق میرفتیم از همه چیزی دوست میداشتیم از خانه زمینکی در قشلاق مثال در بیرون در روی کت خور رفتن ای شب ده اینجا دوستانی عزیز سحر شد ما شیر برنج کردم شیر برنج نم خیلی ویش سختکش بعد با شیله و شیر ما میکنیم و درک امروز باشه هم این نموچه کردم شیر برنج ازی صبریشون خیزن اوقاتشون میسیم شیر برنج میخورنم بعد نصیب باشه میروم طرفی کور خیلی من خودم شخصا اینجا در ما برای کالونو کشیدم من روغن خودم نغز نمیبینم شیر برنج ده خوجاینم چون خیلی میخورم من بسیارتر شیر برنج از انمی اول شیرین نغز میبینم شکر خونگی ما باشن نخشتامانم خوجاینم خسرم و یا شیرین نغز نمیبینن و درونی اینی پختنش ده نمی اندازه ما فقط نمک خولی کتی میپزیم بعد کسی که خواه خودش در پیش خودش شکر یک جای کده میخوره اینجا ما ارد بیختم تیار کردم خمیر میشورم نون 1 تا بود بگفتم شوریدم مونم خلاصه هم خیلی دگدان ده نمیپزیم دخوف کده میپزیم برای روز گرم شدگی یوزی ساعت حلقه 9 شید تایی میرسه که اینی همو عبید میشه و برای هوای در انمی خونه در دخوفکه یک 4 نون بوری کدستم هستی؟ چی میخری ازی؟ ماما با شیر برنج خیره بابا تا گو بیا بریم شیر برنج بخوریم اوقات شید بگو نمیخوره برای چی؟ چشمش درد داره نمیخوره تو خودش گفت چشمم درد داره نمیخورم خیبت دارو نکردی چشمای بابا تا پاپا دارو کرد تو چی؟ تو نمیتونی دارو کرده من دکتر میشم گفتی که شبیش جان دکتر میشم گفتی با نکردی دارو باباشه خیلی رفتیم باباش بریم بگو پس پیش کاره خیلی بگو
Пока-пока. Пока-пока.